Shubor nakaslem jong unongsan hima. Uba Tito Starbal Khan uba DUMDC ke Sora constituency ulaong balada khang yaki kali Torres banwan syakajala kan kata yaki shnong ki baju im jakpo ling baka kam jungok kai balada ailat ru kan kata yaki driver Torres ki badan hakajala namar kata ulaong baka jala ka don yaka an trading by non tribal kumta ki kali banabar lada ki shim yaka permit na Meghalaya ka sarkar ka deban pentri kamru yaka takaan ka baladan ula ajingmut balada ki kali Torres ki banabar ki wan ban kamai syakajala kini bandon ru eka trading license. Ula kentu eka executive committee bada ka sarkar makine mir jingmut bha halor kani ke benta Henry ula benrap balada ki shim da kanu kalenti ru kamdei pat dia ban kata ya ka jingwan ki nongwan jingokai hakan jela. Ho nyalai I tu ka jingaki jangki niki driver la niki try kali beri ki pa panya niki kali Torres. Apa dia bat ka jinhiar jong ka kamai ke kerji ke jongki dah ka ba bun palat kini ki Torres taksi bawan naba antam na ko asam. Hoi kalong ke jingsya ba kala akta ya ka kamai kerji ke jongki nama ba kibur ki Torres ki wan na ko asam ki wan da ki kali asam. But hoi aka jing khangru ya ki kali ki bawan nabaru kadang kecing ketapat jadi Torres kamtam yang katakan sora namar ba kibri sora jadi ki imdaka Torres telada kiduna ki Torres ki bawan kata ya ka yo ka kot jongki pai bang hi kajing temu jongki nongnya kali jungi jadi ki lokal ki kwa ban le da kata sistem ka balong ko mapo Sikkim kiong akabaki kali ki banabar kin shuwan ban drop ya ki Torres angir bat nang tu bat kinsa ferry la ni kinsa rai to Torres ya ki destination dan ki Torres destination dan rai ni sutu ba kamlong praktikal nomor ba kae hangnun pu iki hangnu ban penhiar ki passenger wa unta teng kakta wat ya ka mo kata ka right ki passenger ko bakin baki labuk ya kali lagu ki sudut suara ko no kini am sistem itu tikani ba ka syong ha ka polisi ka sarkar kay ka ba ka sarkar tele ka sarkar da ka polisi ka ba ka tele dan mereka ke kebangadon nak kalian ke jonga ke panakwak man si pasyat kumu nomi kwat na po des council kalau bahangi ngidon ya kaan ke ba ngiong kata trading by non tribals pi kan ununu balik business hapo ka jurisdiction jong ka 6 schedule wahapan yo extradition tiga bomot ki lokal taksi ki badan hapo selong ru ni ong ki ba ki deban lada ki yo ya kan ka permit taksi ru ki deban dan ki trading sen lada ki dan ki trading sen ki nom la yo ya ka permit tiga juru kan apply ya ki turis taksi ningkong shwa ya ki turis taksi ki bayo ya ka permit nang ni na po ngi ya bagi deban dan ki trading sen balada ki dan ki trading sen ki nom la ka Kemudian kepada jongki non tribals. Teman dapat haberi bagi turis taksi di bawah nabar. Kaya kemangilaban tiada lakam kalau ba ki lada ki shim ya permit na Meghalaya. Kemudian ke sarkar Meghalaya kadiban implement rungkat bat ke regulation ke bangi dan kemudian aswa bakin isu ya ka permit yaki kali berapa pembuat kini bandan ru ya ka dari masa thoi na kalian ke district council ke jubu ru ya kata ka khardok kapan shek ini ki kali berapa ki badai ki kali buana bar ba ki di ban yo ya ni jadi masa mentah ki shek ki drop kiba kitmar ki shek ki boss
Ishek. Tiki di ban shek lu buat ya ka terus toksi. Tika points ka jonga hangi kalong ba kikali ki bana ba lada kiwan kamay hangi hapo ka jurisdiction jong ka schedule area ka bamut kini bandon ya training sa. Teman-teman tertu ya ka isi berkunjung yang sarkar bakinya kini banyak merging mut ya kan ini. Kani lesi kan kam tela kam kan kam ya rap. Kumno ban kam pelilat ya kini ki priujungi ki bakamai da kani ka terus sa. Henry hagajo ko nga panpan. Baka nuno ka sistem ka pagkishim. Kam day ban katapat ya ka jingwan jo ki terus. Kam day ban kata ya ka jingwan jo ki terus. Hoy ako galian isutu ka jing jong ki lokal jungi. But hagajo ka por ini ban sutu ka jing jong ki tiki lokal ki jungi ki badan ako. Hakini ki time ki badan ya ka tourism ki ba im na ka tourism dengan takada masuk ba ka sarkar ki stakeholders baro ki transport operators baro ka ki benishim kya bhai ni masa renga nga krembe naka bills ka bade bo disebonse bala kumno de implement lu ya ka trading license haki tour operators kemudian haki transport kata di ke points sarkar hakaba kumno ban perkhat alo kan banta mga idon kam mentala nang isyek tang ya ka jing kai paten ngisyek tang ya ka ko ya kiwe ki rukom kamay bante la kam kumno banum ksta la ni banum exploit ya ki bre ku jongi tenga so wat kani ka transport business ro kadi ka business ni tena takada waso ba nakaliang jong ka isi pat nakaliang district council nakaliang jong government ni haban tet lang yang ni taruh ba habang idon yang ka ay ndai bangi le bor ndai bangi mau ngi penon kam da ka bor ndai ngi penon kam da ka ay tadi ka jimut ikala don ka por ka ba ka sarkar kala bu itaki checkpoint hakaba lagi ki felicitation center hakaba kumno ban check wat ya kajingwan room jo ki bri ki bana ba te kani kajing ya kun jongi ban yo ya ka ILP ban don ya kini ki an kumno ban check ya ka influx aso kala ade ka por ka ba ka sarkar ka ban perkhat ba ya ni hoy kung mga banbiang kalong bay ki turis ki badai ki turis ni ban ta ngai ki don pat ki bawan kung ki level ki bawan kung binong tray o ya kani nakaliang jang sarkar o district council ni hapan ya tray lang ban tela kami kan ngaji wan ka sa jong ni mana man ilang ni anjir bang em ka show ha ka sarkar namar ka sarkar asam ka ai permit ki brio ban kamai tila da kalap baki don ki kali private ki bakamai kani ban pestom haka jo ko poru nakaliang jong ka transport department jong ka sarkar ya kani ban shim ni kilat ni tigum no ban check pi mentala da pi ong ki kali private ki wan menta shubu ki wan da ka jo ka number plate PE man kasni kawan te kamut kala don ka ege kumlo la ban ong bo private car unwan man kasni te tang shushek ki number plate atrai lalok te kadi mendan ka mechanism akaba ka sarkar ha ban check ege ni makani ru kawan ra ka loss ka revenue jong ka state la long Assam long Meghalaya kamut ka penduna ya ka revenue jong ka state bakumjuru ka ta ka revenue jong itu nama ngilu yo share na ka transport department kabede ba share with the